Presiden Jongka Hill State People Democratic Party HSPDP Ubak KP Pangyang Hakasengi Balang Lather Tenge ya unong ilam Jongka Seng Voice of the People Party Ba Arden Milar Basaya Moj Ba Ulo Ongru Ba Tip Syu ke ai Kecingkela ke Ba Uba Arden Ukwa Ubak Pangyang ulapan pa ya kani haba ajing keren hakacing ilam ilap election Jongka Regional Democratic Alliance RTA kabalalong hamau kerwat na kabenta banpaan jeng kersian ya ubak Robert Jun Karjarin ha ke election MP ke Bansa Longshen ubak KP Pangyang ulaong ngam ngutu syu ba ubak Arden ubadai unong elam ke WPP ukwa ya ke jinggela ke Bakumno namar ke ai ke Bangatib kalong ba uphed na gawai keseng siya gawai pat keseng na marukwa jingkela ulay akun kum ukur tong simet hadin kata ularung siya ka UDP baruong baun wanra jingkela hendrai hadin ulaphed bat peniso siya ka HSPDP badhang neru ulong baun wanra jingkela hendrai nang neru ulaphed bathaw ya ka WPP ban wanra ka jingkela laong ubak Pangyang kari jongi kedon ya kajaj benriau ke Bakarpang ngsitom ban ya keren ya kajing kela ha kajing sisa ngi habdai banong ban pene ban pensa bat ban penbha tangkat tala beang halor kita kajing kwa wanra jinggela kajing kalong bagi pajba ki kelenok ban keli pile ayupat hakapor bapidon haka UDP bat HSPDP susu haka waipat keliang ubak Pangyang ulawan pau bakaladon kam ya kajing teli jong kiseng rilum ulong balasau fedriu teli kisnem nimsim layo su ya unong mikamat na kiseng rilum kada kodai namar kia pat ya pra ulong ru bagajing snoklan jong kiseng rilum halaga jong kabor kajing stad bat halaka jong kajingla kimpoi syai jin ladadon kajing itrelang hakawai kalama kawai kasyap nanduk meswa ladai banjob haki ar bat lai teli ki election MP ki balalej